Medewe kwa chimampo nuaman sinimu wa sante mantemu so ofin eho na enipa bi ye galamsey ne shamfan ye wo mu de asisi so a wo tu so imu se ya nkroto be se enum ebembe ho a wo mu di sadwuma no na enei national concerned eno no small scale miners association na fato mo ho so a shamfan be bro ha o masese ni na River ofin eyinsu kese no ewo asantimantema esom manfo nenso nei po ni kohwe insu ni nyina ani ase esanse wo mu de chamfan ahodo no na ese insu no eno na ekwa from anti galamsey task force wonom ekeka mo ho watwema emponua wo nkrutu bi ti se ademra buntumburo so adoba ewura ntobro so ani kura ka ho nyina ekwa akire na wonom etimi asese chamfan ahodo nyina neno na won speedboat a wode ekopie mu ewo ho no metimi boa ya mu di se adwuma no make kwadwo pipra ene adom kase ebon komose mosque miners for concern ya dwen se nyoma ekoso no se ye nyina ye boa aban na ye de ahodi na sika etumi de boa na omo ti yenzuo no so na omo ya mambo efo na omo se yenzuo no etumi boa na ye yi omo free ho e start free man cancel na operation sisi ya bebi abedu no e wa twemampo no a ekuru bi ti se ni amoa adoba ewura ntobro so akonfre any other places na your operations no yetumi akọ me no ka say yashi over 100 chamfan boats esi nsuo no so a omo de dani nsuo ni omo de say yensuo obeduru ono na emabunu na omo di say adwuma de no mato nsuo no mu ekọ nti speed boat ni beduru ono na aka de omo di say adwuma de no eno na nyame adom yetumi hu say nsuo ni kra no etin kakra in the sense every time bia no speedboat no ekohwe ichi say o ma yepamo omo no omo etumi aba na omo mai anti galamsey task force ku ene adom kase esa bonkomo echirim se wono bebo aban na ne so adi hu no pese okutia galamsey no akoso ye papa everybody is against omo mutinsi so do kokra na ekro nu krata uchi say ko na ko yi omo fio because insio no community ni dia ene nkofo so de mrasho omunsem na sebi omo se no nti no we enye ade a sebi support no wo soro for the communities we know everybody is against it nti no ko ye no nipa no hu kra no ayede wato nroma wedwane nti eno na ma sebi adwumade na yedi na aye more successful but you never know but the enim nyina ni se sene ye ne omo wo communities ni dia baby omo hye bia no be make sure say